Hain hailam sugo norok jotono no friends sungtini nalinai omo bahanyo tipra hastini no kaisa government ni job notification no mo korjak ke oro sungnalinai bini nakongmani je oro salary tai o jago qualification besan nangnai tai o jago bahike online deखायनाय offline deखायनाय apply rok aborok bo sungsaimang lainyo bini bisingti bebang no detail ba bengkan norok naitongno video no plan tesini pai thakjora dia sungoro plan saimanka omo notification okmani omo kangkai animal resource development department ni hoito notification publish khaikya omo official notification hingke sungo jagao obo nugui tongo advertisement number hingke aboni pore hingke sungo jago saimannai mo hingke pura oro totally working interview ni bisingtwi o job no twlangjaknai hingke o job ni post ni bumung hingke narok nugui tongo o jagao call executive ni bagui mo o jagao post norok nugui tongo hingke sungo jagao saimalainai bini o jagao apply khainani jaga bo jaga swijaka moto offline ni bisingti nai pura puri oro kuno online ni bisingti khlaimani hingke sungo oro puja date nalikna date hingke 21 tarik December 2022 omoni date jaka asok tarik interview najaknai hingke o jagao borok swikia jagani bumung hingke conference hall Tripura veterinary council o jagao norok thanginai interview marinai hingke oro time swikia borok 11 ni thekesini nongno interview nanani bagui borok chengnai hingke norok 11 ni sigang thanginai borok ni je conference hall Tripura veterinary council o jagao norok masuknai prai 10 ta rok no thangni soi yang belai chao borok to bangnai aban baginai hingke oro qualification hingke swijak o jagao norok ni kompakhe jori 12 pass khaijak norok o job ni bagui apply khaimannai hingke oro salary hingke swikia 10,000 khlainai norok protect mas manui thanai hingke oro number of vacancy hingke o jaga ongkha 6 ta hingke o jagao sung qualification to saimang koro 12 pass nangnai kompakhe no aboni logi nangnai norok computer bo knowledge tong nangnai internet chalugui mana nangnai hingke abo haike o jagao tekesika should have good communication skill norok kotha batta bo kaham khe saiman nangnai communication skill ni bagui sikya borok hingke aboni pore tebo sikya o jagao nangmani o jagao norok ni age bosuk jora tirwjaka abo sungtam nalinai age hingke oro sikya 40 bosor jora tui kangkai norok aboni bisingo tongkha apply khaimannai abo haike no jara ST tai SC borok khe 45 bosor jora tui norok ni jodi keboni boyos wngwi tongkha norok o jagao apply khaimannai tai 5 bosor SC registration bari rijak ni bagui abo haike no oro sikya must have PRTC norok ni PRTC just ke pono nangnai o jagao apply khaina bagui abo haike no o jagao tebo sikya number 3 o jagao norok nugui tongo call center abo haike rok bwkhakma swijak hingke omo norok aste aste kaisa kaisa khe porinai thani omoni description o video ni description box o bang o PDF ni link no read wane norok o jaga thangoi o notification no kaham ke norok ni mokol bai khe kaham khe nainai pidi ang abo nongno puila sanna muchungo hingke abo haike no chung yang naliphinai yang taitam rok nangnai ga nangnai abo hai document rok bo tongo jaga swijak abo chung last o nainai hingke puila oro chung nalikna omoni form fill up ba khe khainai oro form tongo form o norok sidi o jagao oro hingke subject to swijak oro bebangno hingke norok post apply for o jaga norok sidi call executive aboni pore nongni bumung sidi number 2 o oro abo haike no oro number 3 tongo nini baboni bumung swinai jodi kebo kaijak bwrui wngwi tongkha bini bwsani bumung swimmano jodi sikla bwrui hingke bini baboni bumung swinai abo haike no gender hingke tojara chwla hingke to norok swimmano male bwrui hingke female abo haike norok swithani tei o jagao nongni passport size photo ma thepannai aboni sakatwi norok signature ready photo ni sakatwi norokni self attested nangnai abo haike no kwbangma oro material status rok abo norok form fill up khaimanane oboni form fill up khaijaknai video bang slamjak aboni link bo nangkha ang read video ni description o hingke chung abo to saimankha hingke o jaga term and condition rok norok kaham khe porinai pidi ang nongno taisima sapikha abo haike no o jagao norok ni je o jagao form ni logi o norok nangmani document hingke marnai o jagao passport size recent photo abo haike 2 ta nangnai hingke norok ni form ni je ukuluk gorokmani je document abono norok right diyor kaisa kaisa khe
hingke o jaga o fitness certificate nangnai abo nong nang a jaga bwsaka haini nong no side pirane fitness certificate hingke noro norok ni gana gini rogo hospital tongana a hospital tangnai noro fitness certificate tiklai mannai hingke bai kheno o jaga qualification certificate dang noro DST certificate abo hai rok di kwbangma o jaga je nangmani PRTC ro abo hai noro jotono oro form ni logi o rwnyai bongno interview no phuru bebang no set ke ma rwnyai hingke norok obono muchung narokdi time ni obo norok muchung narokdi tai date rok muchung narokdi jate korya toike taisa kaham ke porini akui nainai noro kaham ke reidi ang abo nong bagwui belai kheno mane ma sao nongno bar bar hingke tini ni o video mo haini asung sinai omai kene tebo norok tipra hasti ni tebo job notification mana bagui ano channel bakrang tongdi tai subscribe khairi di tai bell icon mo press khairi di jate ang jepuru video upload khaya rok notification mana bagui hingke hambai jotono no nai tongnai rok no।